phai kam jo to no inke tini nang bis ko ma phai mo ke ha saklai mung ma no tu ma phai sai abo ke mai si ke chini lai thanai khomolong TT DC ni headquarter khomolong ni du mal ha thio ke ha chini Rajkumari progya chini bruni singra rakcha rakshom no to ye bong samotong chini rakcha rakshom po ke ha chini bruni history mode yo abono po ke aslong ni kaya na hiye bong saklayo abodino bong sipos nam ha stamondi no chungphono khaksa ha abono chini bruma nang joto no khaksang layo inke aboni oka chong no ha rai kcha rakshom no se rai kcha rai kosom ke phai hoi ha bing ko bai inke bing ko bai pha mondi ya chon joto bruma na abono cha yang la ha cha yang modi no chinyo chini anando bazaro YBA BSM BSco brusung rumam to ke chong rele khele ha rele khelai mo paikhe tini rele khe paikhe chung chini bromna em bamronjon phono aro reliyo tongo bungnijer phono inke aboni ogo memorandum phono riha rimuni oge ta oke botiti edition headquarter khomolongo ki hadumal hati tongo aro tini oke chini habagra inke tre em ro phono chin bruni em pho tongpayo aro MLA pho tongpayo aro inke aro chini bubagra no abo kaya no khursai riha inke chong abo joto sielam ha chini bruma na o tinio chini bruni NGO ro abono je really khiya su memorandum riye chong abono cha yamole chini kuno dam kro hiye chong silamayo chini kaunok na ya nong na hiye chong silamayo botiti EDC government ro mami se ke chong abo ba chini brun ni slowly kaya senka chini bruni senke tinio chini kauru bai semu pha nai sike abono bru bai kauru bai no mu pha oin tu ke batre mami abono le raikcha rakshom le rai kachak rai kosom khe name bo dekhin ke ba chini bruni je chong samono khnayani bron je pho sapai to chini cha abo dekhe klai nale na brekham chi angle je am chimole bo kheno inke tre tha kau lai thane sarkar sa wa chini tiprasani area ni mu para ni mu thai ni mu bangma be ni kau be pha he ami he chong salayo tini borumura tini gonda chora tini ulta chora tini kuchu chora abo dekhe bengko bai phapa ya mi ye chong ta wo abono cha yang la ek ma khe pichin edisi area oke tini hathai ko borumura no ke hathai ko tor he chong khela ha gonda chora hi pha mono bengko bai pha mon chong cha yang ye gonda toisa khela ha bo dekhe se khe to si mai hai khe mami raik cha raik som hi bini mu pha bi te mono tini ma usini be khu phaye tini mu pha mono khui biye aboni rai kacha inke rai kusom nie tini chau ni meaning bu kacha som ni meaning bu kosom nie to modi no tini abo je meaning to mi hie beke phai ho na phi tini yo hatak tor meaning hatak tor chin kobru beke tini yo abono bangla bai thangke boromura hie tini hatai kotor ni hatai to ni meaning bangla ko bai tomi singla tini yo boromura khe ha tini yo rakcha rakshom ni meaning to kobru bai raikachak raikosom hem singla tini abono brang ko bai phai a kobru bai enken rau bro chonge na de tini yo bodekhe se phai tongsu ta kherai chadri se ta khurau lai thanai lo chini tiprasani area ne mu tini bazar ne mu para ne mu bang maslai pa mi he chongcha yang phitong phie tini yo ta okhe chong spo bai chini sa ka wo tini yo chini bo poila sko bo chini raikcha rakshom chini bruni history matang khemo abono se ta okhe kobro be khe raikcha raikosom ke pai a mamo panda ebo ke khemi chini sine runai to amo panda wo bono batre slai meni de na Hãy
Sione Kupike, sen Penible Constitution, sen Balai-balai kehambai non jotono jangan अभी आप पूरा त्रिपुरा में जाके देखिए, सब जगह में रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये सब स्टैचूज बनता है। लेकिन हम लोग ने कभी भी अपना इतिहास को एज एडीसी भी हमने कभी प्रमोट नहीं किया। सब लोग मुझे बोल रहे थे कि रायकोसम रायकोसाक का स्टैचू बनना चाहिए, लेकिन कोई कह रहा था कंचनपुर में, कोई कह रहा था शांतिर बाजार में। हम वहां भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको असली में थानसा दिखाना है तो एडीसी के हेडक्वार्टर में, क्योंकि रायकोसम सिर्फ रियांग का हीरो नहीं है, उन्होंने पूरा तिप्रासा का महाराजा के लिए फाइट किया है, तिप्रासा के लिए का सुरक्षा किया है। देयर आर तिप्रासा हीरोज इन रोल मॉडल्स। तो मुझे लगा कि सबसे पहले स्टैचू खुमलुंग में बनना चाहिए। खुमलुंग बिलोंग्स टू एवरीवन, ऑल द तिप्रासा। तो मैंने ये किया है, और मुझे लगता है कि आप कहीं भी जाए, अगर आप हमारा हिस्ट्री को कोई ठीक से पढ़ाएगा नहीं, हमारे इतिहास को कहीं पोर्ट्रेट नहीं करेगा, तो तिप्रासा का ही क्षति होता है। सब लोग, हमें कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि जंगली, कोई कहता है लेंगटा, हमारे औरत को हमारा इतिहास का मजाक उड़ाया जाता है। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ, नॉट ओनली टू तिप्रासा पीपल बट टू एवरीवन, कि हमारा इतिहास बहुत रिच है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है। अब बाहर से लोग भी आएंगे तो उनको भी मालूम पड़ेगा रायकोसाक रायकोसम क्या है। हमारे तिप्रासा लोगों को भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और दे आर जस्ट नॉट रियांग हीरोज, दे आर हीरोज ऑफ त्रिपुरा एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। एंड दैट इज माई वे ऑफ गिविंग a sense of self-respect and pride to our Tiprasa.